大家平安，有家外都做个nyaman, nama kajenana surivat. Sakatu做个nyaman, orja sopi na kain wa semas. Imade toa Timothy, imade toa Tevril, imade toa sepaja suratan, imade toa Shiva kayam, pajurusa puru katu rusa kayam. 提摩太后书4章9到22节。Ulasuna napakirimu sa kamaya sama danwaken ayatwa ti tima napakamangwa twa kinachawchawan mangwaan sa ke vaiki sa vaikanga timadu pasa Tisaloniki ti kerese vaikanga pasa Karatai ti Tito vaikanga pasa Tamatai minanga ti Luka no itanwaken kimo anga ti Marko saso katsui na pasa maza ayatwa matsao timadu twa ko sensengan ko sinkaulan nanga ti tuichiku apasa ibisyo no pasa mazanga ason katsuanga azwa ko kava ako inatu izwa at iteruya ite kapo katsuanga uta ako sasupuin vavichikan Waravatsanga azwa vavichikan na alis nwa shiji katsuanga uta pinaserapaya ke narava senwazwa aro rarang toa riung ati yari santa ki sikirang yanga toazwa kinudan ni maju sa pavleting noa da semas au tisun uta kipapauringavu taya maju ayatwa na paetse varava setuanya asitau chikechikera kai azwa ka sangasangasan ka kisukayan akan toa sinisang pasaryo tanwaken nekano nakisang sara jetanwaken Vaika naken nyamaju amapolat ulai nika pinasa taya maju noa semas aichua pasaryo lakwa na kizang tanwaken na mararai sake papupitsuri tuaku shika makayan temau shika retua kai noa semas nika nuku rau tua inika yodaya atsaw na ala langa au pinas linga ngaken uta kemasi toa angal noa raim uri pas lengi naken noa marai kemasi toa na kuya apenolat sake tiaki na pasa toa pinalavakan ni maju itari vavau pai ula pate mamiring aligu ni maju amen ayanga ayau anga ti paicila kati yacila katoa jua atsemeke ni ani sefo ti ilatu na ki aju anga dalu kerinto ti Torofemo sa itu au ki inatu api milito pangtisu sakamaya pakasanga setua kalalaleran ayanga ayaya danumon ti Yupuro ti Putien ti Lino ti Claudia katuata vitirka mapolat ulasuna kinizang noata cemas ula
sini pakisang tanumun azwa na Somalia pas iling爱就开暖什么是因为去给嘛这段提摩太后书的4章9到22节，就阿里那天ini sepuluh nanga gemalu tu cua kajam-jaman asini putarwan dan间与传道人一同成长与传道人一同成长。保罗并没有向提摩太掩饰自己在服事中曾经遭遇的困难与痛苦，反倒与这位年轻的传道人分享牧会的困境，好让他知道在牧会中若遇到同样状况时要用什么心态面对。教会想要有一位好牧者，需要让他在牧会中慢慢学习，并与他一起成长。然而由于现代资讯发达，在事事讲求效率的情况下，许多教会期待传道人一上任就能像过去那些有经验的牧者一样，可以在各种事工很快上手，并帮助教会快速增长。但事实上，再怎么有经验的牧者来到新教会时，还是需要一段时间适应，才能带领众信徒一起成长。因此，教会若只希望来牧会的传道人都是已经培育好的牧者，那么最终会发现成熟的好牧者越来越难寻找。传道人需要与教会一同成长，只有教会愿意让传道人有成长的空间，并负起培育的责任，才能让牧者的灵性与素质一起提升，使基督的福音继续在台湾的各角落广传。这是新巴比书讲的呢，怎么做说jam-jaman与传道人一同成长呀？那今天那kemelang paliwag kemelang pasasalungwa对cuaca传道人的要nama zuri-zuri的maju nama ngotan要跟我们一起成长。因为在多的教会，manaru pulingalingau turi matainua pasalungwa多的新家pasalungwa多的kiukai ayakana pasamarau paupisu janutin tu cua jam-jaman na sinipakin janutin na默想，我的教会是否曾陪伴牧者一起成长呢？我或我的教会是否都在期待一个成熟有经验的牧者前来服侍呢？是那样的我相信我们都有经历过。对像那么督促是你把默想的我们来一起来祷告，用祷告来默想对切是你把什么了真都做开的慢撒卡开努力。主啊，求你让我有机会和我的牧者一起同心服侍，宣扬福音，并且和他一同成长。奉主的名，阿们。Mali tu suka zaman-zaman nama kaitin na sumupu to kai no cemat lamuna kini zang no cemat tu suatu kini adavan ayat to 今天是8月1号，是原住民日。那今天呢，Marewa to dia cemat api na papusawan dan tin lima to katsarisiang na nama kaitin na levavau la nama kaitin na meraje ai suatu pinakata kada salisyan ayakana pasamarau madi-madi 大家平安。